tengah sithik. Suaramu kok nglorok-nglorok. Kaya kena pitik araten. Kok wiritan bocah iki. Bocah iki wiritan. Lho. Sakitnya di sini, Mas. Nanti kan. Di dalam hatiku. Yo. Waktu sumpah iki mati lagi. Iki lagu kematian iki. Ora apa. Wes. Aing satu contoh kesedihan. Satu contoh kesedihan. Tapi kok kowe nangis tenanan? Hah? Kowe nangis tenanan itu namanya apa? Penjiwaan berarti. Menghayati. Oh, menghayati. Menghayati. Luar biasa, tepuk tangan dulu no untuk dia Niken Salindri, luar biasa. Wih.